Abusia mo akwaba e dey back too much it's so first time ni a obe mi subscribe to so e dey ya na wakai so wo de be on be kan wo sa no upload ni to mo ape when the first person ya wo sa e be dey kan na busu ne ya ba be pie mu e wo abrie ba ya na eye Eastern Mayor ho ana busuya ye ba ye na me gidi se ne me hu na che sa na wo so hu na che it will do for ya kan na se be kono ho no mesra wade ba ko pese wo be mi subscribe to me so ya na wakai so wo de be on e ka ho wo de be on e ka ho se na be na upload ni to mo ape when the first person wo se be dey kan aka afi wo wie ni sa ya na wa share ama fofo so enye bi ahwe me se obere ka me ho ye mo difo akwa ba na afi ye fa ko mo no hyehyɛ so odifo me mo akwa ba ya me de ye hia ye na ache papa bibia boko ya dum ye de nyame as boko odifo me no bedi nkomo emma wo the prophecies be to tudwa na enra ne etwegu social media so no twese nkomhya wo kan ye e de fa insuri bi a eba no eba bitu odifo de na ekoso okay gracias me chawa ke fono wati fono mpempi ne mekase Bible so na kopo onye bribi aje se wadana dia che no ko adifo asa ade ba kwa medika aka no but enra me share news no afi na me nipa almost 160 they say quite they do 200 you see afi 200 plus namraho ade ba kwa twa se no so ne se erade oda so kasa ana nyame o ka bibia na ope won kwan o de be be o de be sia no kwan na enye wo ka be ba na na obi ani je won mum sanke betima sia no kwan okay ene ne hia odifo se ne wo kan se enye wo kan be bom na mo hwe ho kwan mum se ebesi ano besi no ena ya na eno ne hia sa bredi enya ba kwakwa yare ho sam de bibi sa se bibi wani mu bie mu ana oye suri ni de ntwai oye ntwai o mai we mu ana ma fofo se ne esi so nyina bajibi o se medika dynamic kan ho asem se de China receive ni sa na Dubai so almost enche on be receive so mo ye careful what you say sa na almost de ne be almost kunu half be sink Saudi Arabia that side no omo nyina omo nyomo defense ye e me say we have entered into the time of the beast but nipa nyanshe so okay so we are fufuro bi mu a be yet say alien world nti e be shock nipa nyina nti ne ma e ba be hu ne doso is a way monkey to we crowd monkey to ne ma e ba be hu ne doso ne ma e ba be hu ne doso ye be se nyame se we die se ne etie mu nkito ne de o ma ne mpare ye na odifo se na me ka se ehia ya chene nkomo de dodo na aba e wo media no so wo se bo ho nkomo ye ne kan fan free amanyosem mu ne etwebu amanyosem mu ye be ka ne se edifo ne amanyofo a enya entokwa e wo media no so a enya asem ketwa wanga sa wo papa prophet Isaac Owusu Bempa udi ni die sunko e de ma no na do adam gidi sense mo be ka fa de e de fine people party no ho what be ba ko ni se ya na nyona ya hodi ko ya na me pese me ke no bi bet o meka se obi ani na dwenkyere no obi ani de woni tiri okay ene de obi ani se lo super so kana semfa what you say mimi hu ni se papa na ya obi wonu mu yawo mimi hu ni se ya obi papa no okay ni sana me hu because from time oni MPP fu nya issue no be sin nem tambia papa no be babo nti okasa bia no se okasa based on ya obi ti se bibi o mbe frene na transia ni no mo frene no mo trans no mo kana nya asumje so ni beti ma bo apa ba ko no odifo eye yaw ana eye nipa bi na ye papa mpene so se obi ba bedi wo man Ghana so if se sa ni bi mo ka share oyedifo oyedifo am papa oyedifo na ade ba ko ni edana me kan simbi se na Awurade ayi David no krepa o na Awurade ayi David na so na Samuel akoma do so okay nti still na Awurade pese David eba no de be fa Samuel so asema ayi huni sabre no de be fa no so no de naba ade ba ko ayen hye no so
ampa samo gina mu saa kopem se ono ahu sa afi de apem asa no wogie mu ti Awurade aka betino odifo no do nipa wofro ene so be ne dey baba akuni se ye papa wusu bempa na num ne na ho den so ena sa nipa nde beba de ya fine be se nye na num ne na ho den so de ya na ye de Awurade aka bibia ni wa obetimesi anokwan nipa no ba be president se omeya but what you say ade ba ko no because mayenje Awurade enum asem nto fo ma ne me odifo enum asem da bi okay ye ma Awurade enum asem nye Awurade enum asem no odifo enum asem nye enum asem nti se me bu ofu na me ka se oba good na de wo ya wo ye no me ma ni me panyini wo mu da na Awurade so ba be panyini wo ma me odifo ampa bet ye Awurade aka ne beba de me maka no ye ne beba okay because the Awurade aka ne odifo ka me de odifo de na bufu aka na Awurade ye interdifo no ya na mo wonsem bia mo kan nyame na aka kire mo me bu ofu na me kasa okay na me kan bibi eno nya de Awurade aka eno ye de me di me nipa su ni makoma me bu ofu ka eno wo ho ena ye wo se me do mi wo bi tie empo no me no still bibi wo manum okay ampa ebetima ye adwuma ampa bibi wo manum ebetima ye adwuma be se Awurade amakwan ya be da ye adwuma that is the fact. The Bible says said ya so franka te chinchin no na wonya baabi na sa na onipa ba no so na wonya baabi na o se sa na nuabon no enya adwuma sorry said ya so franka te chinchin wonya baabi na sa na nuabon enya de bai enya adwuma nti se wonya mehwe na ebia bibi nti na me de abufu do mewa enya adwuma that's why bibia na be adwuma okay odifo yenhwe wo ye difo yeah menu fi se menu sha se menu interview si won sem bia woka bia no dodo na makase ne nyina abem yeah ugidi se edifo djuma na moye no asofo ni bi anase edifo ni bi ka se ye wo ranks ewom ugidi sa se ebia obia ne rema o operate ebi wani mu chain bi no correct okay se no correct adia wo sangidi se wo mind Ghana ha ye we ebetimi aba se ampa nyame de wo mind no so tumi a ye di besi mampani no amadifo bi ana okay aminyani say Daniel time Daniel ne ahemfo ahodo ne bu wo mind okay. Daniel ne Nebukadnezar buye Daniel ne Babensasa buye okay Daniel ne Nebukadnezar nanti Nebukadnezar hwe ase ba wo nanim ne sori ba wo nanim Bensasa wiye ba wo Daniel no ampa so e ba wo nanim ti after omo take over Daniel ne omo na se ruye that time no Awurade frɛ Daniel ma sa ade no nti ye bresu yi se wo bi wo Awurade afrɛ na ma sa ade ne de ya no kre ni hui but you conform kuta sa tumi na no kwani say ohun no ka say ampa Awurade de ama wa de Awurade aka but me nyahu say yi obi he ona chinchina o de president beba da bi nti wo su ehunu mu anase onim de kakra ne de wo nyahu say wo de ifu bi wo mind wo no no nko apɛ say nipa so asipe ne bitima say di president na wadi ne de no kwani mi bet ye wadi fo mpanyimfo ho manum asem kura tumi okay ene de ho okay what you say okay odifo wo ka se duabohunu enye adwuma wo ka se e papa e kasa wo ne se ne kasa ne ye eya wo so na ya no wo de kasa but after se obeka nsemi wo na asori dem won Ghana fo bi tre se onipa na ye papa pese anka obedi Ghana na obedi MPP animu no enye wo no na aba na impempe no wo na asori dem wo kra kasa enye ade se wo se Ghana fo tena se ema minority eba bedi majority ne so na otremu se majority ne Christians and minority no eye Muslims se ne ye kwakoto be wo se minority no ebedi majority so nyame nipa wo ye difo wo mind Ghana yakase ye pemampeni a eye som ne ye hwe ana modern bo bi be enye som de Awurade ayi no ene de oba ya wo tumi aye okay ene ne ye de hwe okay what you say de osoro ayi no ene de oba ya wo tumi ahwe tie omani nyina tumirika ko samo Joshua o se Joshua ma ye panyini ti asem no nitie ye nya odi obedi yeso sabre no na Joshua da Bible say no ti nani no won se bofu gina ne nchen Joshua de ne sa hye ne ba ha mo twe ne sekan
bofo no ka chen senseme na me ne odom so safo ne awurade ayi mi se me bedi mani sabre na ye bofo ne di nipa ni nya nipa na na ekokon ti Israel fo no ko ba bia no ma di nkuni because no mo odom so safo ne dada but nipa ankasa twusu se awurade ma ye nipa ti o nti nipa bebre ta akasa ye omko ta akasa Saul was a king of Israel. Saul was a caretaker. Saul was never a king. David was a king. That's all you know. Or he passing on the throne the man ba. Saul and man passing on the throne man ba. The reason I went to man passing throne is no a caretaker. You know the right to no the bampo na the throne man the right owner. Okay. What do I say na say? Ade ba kuni me de no be firm nam de cancel. De na Awurade aka so someone entiman sesa. Nti de Awurade aka obi entiman sesa no. But no kwani say omani mu asem go to me but say ekoba say ye koye no a Christians ni Muslim sema aha say na ni pursue ya ba ye nyina ye ni baba ko ye tie ba bia so Jesu aye ye adwumako what you say oba ye sa so no wa be so se masala chi ne wa hai oba na me chief imam ni jina obonkobo ye tie ba bia so Jesu tie nya we ye Muslim we ye say ye nyina no ye ni baba ko aye so nyame. Okay. It is obi a Muslim na say Awurade afrena so mra me di animu a ono nim di nti o de say nipa na iba ye Christians ya o ne say je Awurade aka no ya o ne say okay na nyame ko nya Kristofo nyame o yo bi nyame nya Kristofo nyame okay nya Kristofo dia obi abadi nyame aboso nyame yo obi ase nyina nyame nti mo obi mefa nyame nta na ni ase me ye Christian God na de be ni Christian God bia wo ba bia ye wo nyame okay Christian God be any baby ya wo nyame o yo be nyame di we na afi we Muslim we say esa me ya na maninje wo nya ze be yesa ni ma okay ya papa den se me betu dwan Ghana fo kire wo madwene pa e won nsem a wo be kan ye no ho na nipa ba ko a wo be kasa ye eye centronia friend ziga ye ba peni ziga na ziga be tre nsem se nsem a prophet Ezekiel so be pa be kan ye no o ye settings man na nsem no kan ni bebi ofiri a wo ba na asori ni begu ani ade ma nsem de obekeka bi later on oba be patch or whereby ye papa prophet Ezekiel so be pass be respond to ziga nsem obekan no na me make me say what say nsem a ziga kan na e be ka say eye responsible comments no ma ye na ma se da nti ni nyina okay what you say ye papa nsem no obekan ye no ase eye settings nsem no obekan ye no na papa anhwe ni ya na asori ni kwa begu 2028 say Dr. Baumia win presidency na. Okweni wankasa yi na me kasa mantini nyina but wankasa yi say o ba wonti me kan say wankani okay one when you listen wakansim bi brabam di sansem no so na settings na be mana okay what you say wakansim bi brabam jari tira be friend sa on sa mo for the social media ndia ko bi di panyimu atem no sa me pacho de odidi watem na so da wen koy afi kura no bi so kwaku okay na unim dia na yatem didi no eno ta pi ntem kura chencha opan ntuna ma no esi atem didi no ebetima di 3 days ansa no esi acha opan ba as atem didi ne kokra didi ne kokra so what you say ntube di na atem na be pacho fa so bi ani so anye wo be ka asa no ye papa so be ka ase science mo aziga kaninti ye be ka se twen na obi hu sa na papa be kan ye bi kwa tse me na we di ase wa bebo ziga dua eno na nam so ma ziga so e be pa se papa bi sa ase 2028 na brand na e fe ni ziga no ye sure say obehu election na eno na ma Ghana focus we di ase abuse of power na ye papa e use nya papa nko ni titiri no mu adefo no Ghana fo bi wo view no se di ni bi ya de ana de ni bi be kan asem ana de ni bi be hye nkom na se nkom hye na ambam na Ghana fo hye asese wo mo criticize sa adefo de pe na mo gina mutumi am wo se adefo so na mo de bedume o manfo no ada na ya na mo ye ne sa ma me kira ade we wo ha ne hwe ade oni bibi Awurade bede na dia kire me se wo tio maybe 2027 obetu kwai beti before obetu kwai se mami mi hu de ya mesia ya de no anti-clot on say you know I say we ebe before obetu matu kwai na da wani mu bet I just say eteni beda from left to right eteni beda right pe kwai na ye de ben ebi say no ka kire me say no ma dipa no hu but ohu betu kwai na wadi ka betu kwai na kire odada wan twen ya hu ni se ba beda ana emeda
This ameda Awurade kan yampa ohun yampa sa kwantu wo so but unless we na beda e na binum friend catalyst no. Okay, the catalyst of time. And I've been friends. Okay. Why I say, so people fall into that victim now. I am come some for betem. Yeah, then was a month for Timmy Chichi. Okay. And I was swamp, but unless you fall into this place, where you are doing a douse, but embem. And the Senipano because win a douse, so no one should winner. After we actually no of a PBD, you know one. And also you one win ye. What do I say? Okay. But one, no cranny say. The owner the akansem wakabia manabam abitina de okama ne bam no obi ansom na nkwachi na de amam ni de obi afa se se bra o kansem obi e twen se de obeka amam na ofe wanya na ode no aba abontin enti na bam de a omutimi fe no abontin mo na nko sankofu yo beka settinsi ye papa nkom se bibira bam de yin wafa promote da Okay. de yin wafa promote da ba kokore ni o but de amam ni de obetima kwatwa na ode aba beto na ode aye de ope who say, oh, yes, sir. Nipa so filisa ampa mi kura bibi. Betima yo bibi. Oye nipa nto na kuma be yo bibi so ampa. Okay. Tio. Bible say the osan shukru amama D4. Sa nipa ne yo D4 akatua. Ti me kansim bi acho. Ewurade na yusu D4. But no kure ni tie. Osi asafo a D4 nim no. Sa asafo ne ye de ba de. Esi apini no omoto amenem. Tie. E de betro mbeto amenem. Bible kuro ya se D4 som so ho. Ti osi sa nipa na odi cap sen sumo D4. Onye odifu akatua wanka se nyame. Okay. Okay nyame. Baby. Osi onye de ba de. Edifu akatua. Let's edifu som so yo som asoro no. Tie no sukura no som ko. To betima yo bibi ampa. Bibi wo. To okay bibi. Ah, obi antimi ntanto abonti. Wa edifu som no bibi wo. Enye se mo abuse to me na mo nya se edifu no. Kakra na de aju no. Onkofo a omo de ye sa de no omo no ne o masem na mpese meka. But ye onkofo a omo nye sa. But based on sanko for no yes aniti obi be akota ka mo didi omo so atemafra. Okay. On sa de no. They say obi ka bibi obi atwen say na nka mbom ni ahwe. Na nka mbom ni ahwe. Okay. Say obi atwen de ambom no obi atwa de atem. On say enye fe. Adentina ye nyina yese kwa sorry. Eno odi fo firi maka bibi. De be ni say betima hwe nyame ni abompa e boni amemma e papa emra. What I say? Na no me no netra na because say omo starting check wa assassin make I didn't start can I think the last year mo ba last year starting can say you see a few mu no ade be pio assassin omo starting for mani nkyere no any ba see no so you see almost be a try promote that pesa ade na pio for mo on benjamin ti omo contest ni okay from the my side eko e pie masa kire baby omo pharmacist ko check ni ewe e pie I never baba se Ghana magana be so UK no o ga say me no di nkoma akeka nti sadi we nyina beba bet obi anka ba bi mfa metumu be di amam bia ne be nyobi obi twade abedi di matem say difference ya na mo mo ho se mo beka amana bam ase wo yare no akọ hospital no doctor no wo so be sa wo yare ti se akọ hospital na doctor ne sa yare ma ho to wa wo se no enye news ase krama ya ka nipa no enye news but nipa ko ka krama dia na ye news o okay ti se wo ye difo na wo se nyame na aka enim se mo me wo se nyame ntwantro ti se wo be ka se nyame se na se amemu a eno na ya na ye nte ye ho ase en ho na me so me chiri mu ha so you must fall into that time so one to ho enye adwuma okay enti na yetimi yi nipa me yensa as a president ti this 2028 about we if a president ketia na nimba as a president ti we chief of staff Julius Debra na nimba as a president ti e papa ba omia na nimba as a president ti mi sem na me kan you okay ti but still you want the nimba se una se we any stress no munyina if you are not careful we be kase ba omia ba no bi so be kase ezi bi jetie ba obi so be kase chief of staff na ye be oni ara mi di no Julius Debra obi so be kase ono Julius Debra na eba ni nyina ya mpa o but no clear say you wo mu nyina that time but you only po be fall into that time na be pick no okay ntinye se wu hu ne keke ne na ade no eno ani ade no okay ntinye wu ye ne keke no because from last more than a year saving Katianim sa but on no fall into different victim what no why ya be ni kwa so ye sa yeah and what can some ni kwa so ka sa enti sa be we
You see, the baby on the clock, maybe one a vigil. She was not at the so paper. Into no mistake, I attempt forward. I can't be any on one way, no one day. But all the know I'm a pony. What do you say? Okay. As I have a penny in the oh, you be no basic way. Okay. Well, if we ever because a kahun near Babbe presidential race ekoso ni ade nto de ye beba ho na yen hwe enkomo ya ye di se Ghana fo bi chese edifo no nkainim se mo ye nyamedwuma ewo enipa nyamede omo abegumu na ase no ho na amanyosem nso egina nko nti omen kra na ye ka se asofo ye papa imamfo ahemfo ene eziti so ya na omo mfo mo ho mforefore amanyosem because mo no mudi domo nanim. It is a dini be consistently ebejina ne property so hama wa manyeko ba so hama so a enye se dini no do ho akoforo for amanyesem ntane se wo be kan asem na ekotia amanyeko metitafo na esan se omukwa opposition party kwa kan asem timo so ba count se wo ye difo na wo be kan asem na se opposition party na party kwa na be kan asem no e de che wo no wo ma ani asem ya no mo no anya adwo mo so betima ba bonten abekere mo adwo wo ho eno eba ne sana eye nimti ebo ne ebu adifo na se bebi ko na mo di agro ko ye ne ho mo ye ne monya no ma me kire wade adwenkyere nko na kasati anko. Okay. So kire wadwena obi anu ni asem ma ro be kasati ame a enye wadwenkyere no. Okay. Enye platform ya so eno obi ko di matemo mo comment based on honorable Ken ene Dr. Mahmoud Bawumia papa ya prophet Kevin we Ebena Ebeka say ye papa we be wini kan be wini ya Ebeka say kan be wini na Bawumia na be wini on say ne ba ni grad be di matem tama Bawumia wini wie no otimba bonte papa me chewana but no di matem kwa nti we say no me so mba bi betima ko hu no so ka ko reply Sadi and say na start you until dim say wo aga no stop you ba no we are stopping ba na afina be empanyi fo ntoko. Okay. Go akra na be kan comment o de be kire me ni nipa mu befu ono so akọ kire bi ba akọ kire ono so befu we ba be kire na etenkura na chi na nkura na de ba you see me hu ni se mfa so bi ani so so wo kire wadwen betenkuri di obi atem. Okay. What you say? Okay. Papa was sama okay na me susu se nkase I don't go di obi atem. What you must say? Do be party akofa no me ana. Okay. Ade ba ko twa se wo hye no nsu ma obi anfa social media nkata na ni emfie e papa usu be pa wo ye de wanyi che ntu de yemfa ni nyame dwuma no ento yemfa ni di fusem enyina nche ni mfie one ne ye pa na Debbie. nti sa papa wo ya be kan asem na wo nti ase a kire wadwene e atendidi. Okay. Ukudi na tema wo do party na asini na odi di maku asini mfie by mistake. Okay. Odi for yenhwe ya papa o sha asese ODMPP komo enye ne emibidu ye obeka asMPP fokra ekohia no ewo so pani bi fie ma wo mo bepa ne chew nti na nka enim se chew pa ba ne de nka fie chi ni amofunti nka etu atwa but then was signed by BM Bechere se wanya na hint se MPP4 akokuma ase akotena ase akobọ ne ho po se mbema nkofo bi aba na asori dem ha ba basabasa anya no ne de ahye ne se prophet Isaac Osubempa ene nyan Muslimifo ene enya because nkofo no beba in the name of Muslims some we Muslims for it's obeka asa na na dina so ma o kire se obeka kan some different people who o kire se 2028 kra no obi obeka kwato abade ama MPP bia no obebo party ne bia sa edua no ebeni obi obeto aba ne bia ene ma yenya be maziga so betena ase se okay asema eni adanse no yetwa asem na bi ne dia ya adanse wo se wanya intel bi se bia nkofo bi so mbeba wa so dem ho ne ade a anka the best place also the intel ne kono e police station but one franco waba sorry dem na wankasa waba abonten ena waba attack party no ena wakeka ansem dia fa party no ne flag bearer ho dia ena na se papa ya se wo yes settings bi wo baabi na intel na wonya aye no enye ne eno wo ka ne se ya e ya temi ana wono so kire na adwene twade we oka settings awadi dinate oh sawo okay me oka settings enyina ye ni se settings ni mini I just say we besisi ho pefe. No part so woni din da. Okay. Okra sa na mani nyina bi pepe. Nti de be ntiro wa bo ntia be kasa. You see ti. Obeto ko police station be wa anko. E no hu no se me platform ni gina so.
so me kasa wa ha be ko akiri nti afi makama sem so ataki omo panyin oda no de mememfo so ko panyin no onimu hwe okay omo be wase ni bi na e bi oye na ade a obede won nti okana sa woni ne be kofom ama bibi ko so ato be de be e bitwa but so ataki panyin ni de me de o de memfo so okay you see papa no nkofo bebre nti ase oye den oye prophet problem ni nyina ni oye den ye papa was a boy prophet and then obi enu amanfo attack na be sin ne oda so ye ndi utumi nyisa de ni fio me de sa ni die ne ma no okay and rank mu no owo so papa ndi sa papa nyi na o ko chocho sa ne ma no ni hu ni se ya na mfa so bi ani so me de metimi a omo hwehwe no omo ni sa antena se bibi wo a omo nka na to nka na fe mpanyimfo omo ne papa kasa otie so omo so mfa papa antena se na omo ne nkasa na obi abeka bibia mo so so onwe so nye na djuma as a insoso na ya do so ne ya do so okay omo musa o tabi o mba beka o omo musa tabi o mba beka omo musa omo be soso ba beka bi de o mba be so ba beka na tabi abo mo asema mo aka nti wan fi o mo mbitwa so okay but e bi so kire say Dr. Mahamudu Bawumia wonu na sa bre ni ekoso nyina no e fa no ho ono no peso bedi Ghana in 2028 enti na ekoso say papa say ebo ne eye wonu na be benefit no enti se na no ada ye kochi obi a waba bedi watem e ma wotimi ba abontin be issue press statement ka tra ban ne say nipa na wache no omunya no because we dey onya wadwen say oba bechi obi na aba abonyesemu no ye di watem nya na ye di watem a wonchi obi a enti ade enti na we ba ye ya oba bechi omu bechi nti omunya no se wotimi be kan say dia anya na me ekoso media no so between prophet and so bempa ene bom a edi papa na tem so wate but na we bu ani egusu nti se sa dia na se ka so wo no na hye wo machi no mo yesa na papa dika no se papa na dwen kire okay obi edi watem ya chin na so nya no eja no kwini oba amanyosem munyenne amanfo fudi na tem nyenne okay nti na mum no bi bedi na tem ba ko china na okay but yo kasa bi ho a obi katra so say ya no mo chini nyansa ene die yo kasa bi ho obi katra so a ese mpanyifo ndi omo na isifo okay mo chini nyansa okay what you say okay because yo nkofo bi omo tim kasa tia mpanyifo ni bia omu ni say some mpanyifo bi free ni fia ko be de dan fo but still be ba bonti amanyo se to data tensi dispe ko de abi di nim di fo bi atem noko usem faso bi ani so nti nyeda na se so omunja no be de o mampanyina na mo mampanyini tu ye ne so de eno ano okay it is no it make sure so omunya ne de ene ade na wo mo so a ye papa prophet and so bempa as bibia bin na mo te social media so cassette papa no eno so doctor ntimi ma bonten and be issue press statement bi en fantin asafo ne hu se ampa doctor betre se wo mo a yesa no onim ho hwe na ke tu nkotwe bibi atwere okay shade ye papa nsem no so ba on attack doctor nko attack party attack panyini okay enti mini doctor me dey acha o me nka he me dey need e ma was osofo nti makama no atu but be party members ne dey obi ntimi kana no tu oh sir nti what the call sen ko na ye leader no obi kasa ka party ni betie obi ma kasa ti e ba party sema nye the leader kan ko na nko fofa okay party members me o ma dwene dey o ye do mo pe because leader the position te to da ya wo no muso be mene party member dey o mene obefi what you say nti we dey me dey ekọ apa dey anokure ni my fan ko for doctor bibribi bo ba bonten kasa o meti fine obeti ma yesa there so give ba e so wa ma bonten a eno so nkire say e yo no obi ani say dey o si dwene fa obi ani say dey o si hu na ade fa ye DNPP nkomo dey ye nhwe chema wontimi so already no serve 20 years because of galamsey ho sensem a okogina court okodi hu fo akwakoda mu 20 years na ne cases ne miensa baako 30 million bia eno so ne eda ho ayese causing financial law to an institution government institution ono na lawyer for years ombe plea bargain senke bia aban ne beti ase ama no se kanaba na wajebre na odi etuetu aka no omukoye plea bargain no enura abeto dia se amaso ya sabe do ma hwe se asem no ba kodi no court akosi ase awie frenchim se ekobubo na eno so ho aso twenku ankobo amono so dia ene na onye ne tededim chema wontimi
free say ye de ne kugina court a besi sabre ya play back game so wo kwa kopra san ko bu aboni obeka say na afa I don't know, sir. My catcher myself that Gina me bobo si nyam mama. A chempo. Nyam mama ati. Chairman feel cry no so con. You see. First was 25, a pie, 20, a pie, about 15, a pie. I might be and a 20 moment you so man. Oh, sir. So, and young one. Okay. Okay. I dear back when say, yes, ready. So be one more now, more to be tra. But in 20 years, no crown, still no crown. I'm saying this own canina. Own 20 years, Nina. Sabre ya was saying, Kujina court to be more another case. Ebe we so chairman fi do be enu ho bi twa ho sa obetimi abansa na 4 years aso am yakoto aba yensire rade ne hwe okay bia betimi yes okay ba untwa nyina sabe so watwe no ho de free chairmanship position na ekoso na udam yu be obokoso okra chairman udam no ko we na bi kwa chese nka enu na ko mbedi na so kwade ato aba na ma no because for them say sympathy vote nka be ye adwuma ena watwe ne ho sisi udam ntia fe obi a udam ye to aba ma no free prison wa be ye adwuma na udam okay say ehwe obi o won ye adwuma gina oba na afa ya hwe de beka nti watwe ne ho no ye best decision ampa se nka ukutwa 20 years nyina ampa na odum bia no ma na bibi party to watch and odum 20 years and some be chairman da bi on be yifufuro what you say okay 20 years ne be chairman on twa nyina obeba obetwa be ye na meti ase o ye dem infanto ba on twa nyina odifo 2028 Ghana be kwa akoto aba obviously amanyofo no de amanyoko no de yakese mienu NDC ni MPP sabre MPP ehu wo almost useless level mo nim say doctor na eba NDC mu na aye hwehwehwe when they can body mienu wo NDC mu eye honorable Johnson Esedum Ketia chairman general and afi honorable Julius Debra but edin so na momonten so no eburu mienu ya waken yenhwe NDC party nim ebi trese na MPP hu ya bra no mko akoto wo mo abayi flag bearer no NDC be hu ne chance akra Orifo enti sabe NDC de no so say ne be you see say yakasame board nipa bidin chairman general fi honorable Julius we 2028 san nipa me bo mu din na obi ani ba as president but you oba ko na nim sire ho okay what I say esne the other two ni na and that is the funny ade ba ko twa say nipa hye ne so ni ba ko apa free ni dim but still eda no so okay because na dia na eda nim sen ko ba be ni debi eda no so ti o ti ni ti but ba ko eso atoni dim eda so da no so but o mi na no okay ba ko apa free ni dim eda no so ba ko atoni dim but on kan ho for na kan ho nsem na asuma si na asuma no onye ti se ba ko di kaka sai sabe kwa de yenhwe dante obi anu kasa mane ka se I me kwa na da bi menko e ya manfo ni make speculations no enti why na apafini de ho Johnson Yura ono apafini de no enti won timi me president no e be yedi on shene so me ye ni straight odifo you sure e be yedi because Ghana for say ukọ NDC mu a se ne wo support wo be party no nya sam kisa sa na kan de ne okay say fa ho ne support na wo no ye papa kende ne ko party mu e papa ken no ni support nje papa ba onia okay no ni support nje no edu abato ne ko sise nti e ka bibia kiro ti abato nye dede nye wo abekekam wa no wa utimi tiem what I say abato ye de ye yi no ene de ne breadu ne de ne tamaso ene nti ne nyina doctor bitu akase in hospital 6 no kreni ina sorry be 5 ikuduro o my 6 o but do 6 near the line that's so the time so so doctor my 6 doctor see me share the 6 no boy me ho ba me the line but me time so to o mu nyina the line no kre ni say ba ko pe na ne braso awo be office okay then CEO Sami Jemfi atoforce mo ye maame vice president side ni nyina nya ade se omo breni ti Sami Jemfi tam so se makasa me Jemfi wasem me tam so
Some of them finya abotre. What you say? Or a president, a pamper danoso, but on Tonobo. Okay, the time soon. Time soon. Sabe ne ekoso de fa na ho gold board nsensem hu we can say spiritual implications and spiritual meaning because your papa Duncan be ka say ye mompa ye mfa ma gold board enu achi na anya akwakọ ye ho ye ne say gold board ne same de mfanya asem ketwa majority ne etwi ne twan pa Kokoshe the videos old one. Okay. Babonti be ka che say omon kan che same je mfi so president of Ghana but on hwe ne ho yi na sensem bia mamfa no. Ebisu na ekosi. Okay. Or a president by the time soon. Satam women, more try. The one 7 the doors and one cram. The time soon. On Minan Champo. See, now I have a part so on force no fringe. Oh, war force power. Into on force no sinche. No for the I can to want to be more forcing could force soon yashi. On force sinche. I can want to be. Okay. What I say? As a one also by M1. Me chief of staff. What if prophets bedu could be the video better mountain so na papa da yare mpaso ya D4 ba kujuna ne ho a obo the rules say abedi be papa da no eden intina wo sre ye mampani ne abamo mpanifo ne asofo mpanifo se wo mbekọ papa moa na fo se D4 kesese be yare pa na the video ba beto social media so uhu ye no aje wonsem anaka say we dey one of those things. Yeah, still not in Ginny. Oh, 1 year ni. What if I didn't know 1 year ni? And yes, we would different it. A young one was saying, so obey old men yard and wire. There be so I are now much media but to social media. They said the social media they'll differ. We are waiting media boo. I didn't tell us a pen with Sana so area. Social media na fide. Say evidence in it. There be evidence. What I say? When you crofo. Obet my backdoor score. Okay. Or my yellow man penny number. Or penny for number. Srap upon a pen moi. I didn't to me frame movie. And I'm sure so almost one number. And I'm going to call no man and teacher. At least party me crying about Puna, obit when you buy 4 5 do Mombe Penase. How you call Kabibeko. So I didn't prep on social media. I say, said Udika Kabibi at me ba. Nti wo mo eka se we dia se eyadwuma hyehye no me o me de me hu ni se adwuma hyehye beta me wanwa still na me wanwa still I won new baba lu ku bi obu no pa okay on sa nkrofo no mo ahia me hu de am si aka o che no ho kakra okay be de pa na sa obi o ti si na se ampa de na yare a onu ntimi nkasa bi mu okay se ampa se o yare dia na se yare a papa du ku bi ntimi nkasa nti de obi on na se de ono o pate wa siriska ba no on kasa ma no na o take advantage of so de amini no ria aka bibi se ampa se o yare a because ono ntimi kasa pa de be de se ko be kana no atuma dawo o so obi meka wo social media yo e bi papa wo yaduri bibia bitima si wa brabo na wate abafo na still person kaso we news of bi adamfo ana okay including outside the country we news of bi adamfo ati continue nyeko oni nkrofo bi obo a o na sorry na adefo onim ati community mi mo papa na mwa sana meka mwa ono de obekasa wo se wate Sagana for kasa na video no ba social media so no na nka wo se ba ne ade wate nyina but wo se video no nipa na oye so for na no kasa video no oye out of love to no kwa de mfa no ho kwa okay nti wo no be kan se wo se ye onwanwan eze na se mo be kan ye still be na ye onwanwan kese say amana na intera me kasa enye mo onwanwan kese say because we are out of love krana still na on say ye wadi bi wo bi be person obe kasa bia na how what you say but men kata so na emfa ya unka asem papa mfa so eso screw so for no kana ni mo anye ni se beto mountain anye ni enke ni kwanza so ya ase o kata so asinya minti sa line ndi ese ese ko screw no kana ni no mani so anye ni papa tio se so sorry ba na wo nantikura na reputation enwaka Ojifo ni bi beka say enya ya na ye congregation na eba na
edu se mo hye ye nkomo ayen so camera ne da ye so na mo ka ne nyame aka fa ye ho akere mo no e wo camera nim na boko social media na de da ho no ye de ye congregation is ye de ba bonte anya hwe won tio we yare we nkomche okay semi kuta mic na me frɛ wo gina ho ana me start semi ka wo boni a wadi na me gu anim ase wo camera numa ahase ana me gu anim ase but me ka de radio aka ana akiro ana we di oyare okay so so ye dantem okay it's still out there we sure say e wo say D4 ne be bisa ne ba bonte D4 no be ni pe wo bo bredu okay what you say okay don't go for bo bredu ba bia unsa mfa de bi ntwe mo ntofo ka ba ba di ku bi nya afi na o sa me sori bi ebi odu na ti say ayesa na sa ye hu Ghana ha e say na tie but also we no wakwa wasi fom e sanity nti sani enim ye papa first no na wo check cars na here onti mean say nyina so be check cars ni biem obeba no normal level enye sa biem etu atwa wasi baton na duru menye nyame but mo bia nkasa me carbon ni mom no kure ni na menye prophet of doom obinya ne die odi bedidi obekoso awo ni bu ni die enkora a odboa omo no mo wo ehumobro the tight bekoso akwakoso no ba bia duru no you see ye hwe papa Archbishop Duncan Williams so be na juma na duru ni saadete enya afi no be ha no biem omo maka obi abaka koso Kiapo bedu kubi be oduru nya afi no be pre obi abaka koso no obetenase saada e ba be o me yigirigiri biem wasi fom ti se da me ka chiro ada me prophet na da me ka se mu chiro me say obaye young men no prophetic grace ni prophetic baton ti se nipa oti akonya no se roja o se de bia me kan obesi sanity first name Dr. Ojaba okay Dr. Ojaba si form okay what you say what's he form young guys no na mase ni de nya ne de kan obi antimi se nkom da bi nya ne ka ye ka prophetic baton na obi mi ameke do edi foni roja de tiso obesi etam be so mpanyifo be trantran so omo nyina akọ nti obi abe frufra obesi ye ntia siesa okay nti ya papa obeka sesa bi wasi okay oye de wasi okay sanity odifo ye wie nkomo na ne kra no mi sasa Ghana fo bi kyerese ye hwe e papa beduku bidie ya e ba ye ya ebi se yamanyosem ode ne ho kofore ye NDC party ne ni ye ode ne ho kodo mamanyosem no wate aba fom ye papa prophet ke usu be papa bekasa na difo no yamanyosem na kyerese ye papa dankan kasa na amanyefo ya so difo na se Ghana fo se mode mo ha se mode mo ho e fore amanyofo wo mo difo ni bi wo mo mo di amanyosem mo chi ne ko wie wo mo mo ni amanyosem mo chi so se ne akọ wie wo mo obeka se eye se di mi de ne ho be fore amanyosem mo ana tie ye wadwuma omo di adwuma ba ye ma omo no mo nko menyi wanim na me MPP ni NDC ye nya ne sa okay eja enkyere ba bi owo e woni ma mienu ago so okay eja enkyere ba bi owo eja ye eja because MPP fo beto ba ho NDC fo so beba na wo kyerɛ me so NDC ni dia sɛ me MPP dia na me kopra me mba ɛna sɛ me wini a wo ho asɛm kra wo me mu ko woni me party nti eja wo be ye okandi adwumati na nokre ne sɛ amanyosɛm ne saa ne ma no so asɔfo wo ɛni ntina mpanyimfo hye be ye fra asɔfo okay but ukwa akɔbɔ wo mpae ko ye wadwuma ye de ama wo uwi abra wo ba bi eni wanim sɛ me ye party we sɔfo ɛno ano odifo nyame aka bibi ya de betudwa prophecies bi aba a pese obeka ho asem for now me ho me so ansa next time oba odifo adwuma ho sem medical akasa o mo check Dubai mo form ani na no so ide ya bayi form ani tukata we side o Saudi no omo greater one nyina no sata watenten nyina be kwa kwese nso ase omo form ani to sa baby bisa na Egypt afam no so omo ntwen omo nyina omo toto omo boda yi okay what I say na ye mompai because still sankrofo eguso prane against Ibrahim Traoré person omo che no no mo koso mompai se be ya enya adwuma what I say because America ka se mi say America better form India better form China better form Russia better form all countries am abobodi akase no better form top 5 countries in Israel better form better form here Africa and rising now Africa rising Africa rising with Ghana okay and Ibrahim Traoré Krono ebe Burkina Faso Mirikatu eba bituno
be shock you bia Ghana ba be rise me see UK for be presse mbesan be fi wanya penso bia e start e koye ewura mahama ntotoye na niema a ekoso niema bi ba be hyase akoso ade na me see apie no bia sin na de o mani be kire Ghana obi antie me this year ya kopim 2030 wo pese onye sika na we invest in farming you fool Jamaican because niema bo be yedi okay so hofo no omo nsase nyina ebe sai so omo dua bibie enyi tafo omo kon be dase aduane niema ebe export kese eye aduane to a person invest bia invest your farming demetima kan ye moa do fu je de obetima ye bia demetima ka kire odi for ye dase abusia ha na brema akwan me de enkomo twetwe ni nyina esiye meni Eastern Mayor Prophet Adepa ne mra ne eze ubone sadade ze baby ewu ede amudifo no ana me no edi enkomo no mesre se obuja comment no e wo comment section ho ede amame all the social media handles no e too much gh o subscribe like ya share na ho fo so nya bi ahwe makra